Oh, Smiley Gang. Khamba kanjani sibeke la lesethini. Khamba kanjani mfowethu? Ne. Somnandi, so on. Yeah. Asikhuluma podcast sisedrobheni ngaphasi komthunzi welanga. La ina sport la 1200 la small nomfowethu namuhla. Wonke umuntu lofuna kwenda inzipho na sisters wami waselikazi ubhizi ngama nails la edrobheni ngomcheck lapho ku TikTok nails by shares ukhona lapha kakhulu lapha Edgar's yakucala lapha ngase next to Isasa ongena lapha ngathi kaSasa kude umuntu ongakwathi kaSasa ngoba kaSasa siyahola sonke ku 370 kaSasa siyahola imali 30 bantwana imali eliqolo so kulapha yena number 33 ofuna kwenda ama nails akho manicure nails pedicure mafuna kwenda tingobe ma eyelashes uyendesala lapha cela nimcheckeni lapha ngambe nimsupport na small namuhla la my brother Khamba kanjani? Yeah, ngibani umfowethu la, ngibani umfowethu omnaye namuhla. Betu. Igama lakho ngibani? Betu. Betu wakabani sibongo? Sibiya. Akasibiya? Yeah. Oh, okay. Chaza kusini igama la Betu. Awunathi igama lakho chaza kusini sibeke sanyana la. Khona sizo sikhulumele tunyana ngoba la nemsindo. Usichaza kusini noBetu. Oh, Pedro. Oh, bengazi Pedro. Oh, Pedro. Pedro kuchaza kuthini ngoba noma ngibo Pedro ngibani. Kuchaza kuthini Pedro? Awathi. So unika wena fokoli chaza lelijwe. Abona ngesiputuki. Oh, Pedro kuchaza lije. Ngesiputuki. Tosi imbokodo lije. Okay, Pedro kuchaza lije. Okay. Oh, ngiyakuva. Khamba njani futhi? Ne, take us back ukukhula kwakho utalwa kuphi before ufika la eSouth Africa? Ukhulela kuphi? Ukhula nabobani nakubona? Before ufika la eSouth Africa nje sikhulume ngemlando wakho nje. Ubeke kahle lana ukhona kuvakala. Ngiphuma eMaputo, eMasanzeni. Okay. Ngihlala nomakwami, Esther. Khona ngilaba ngilandela la nabo labo. Yeah. Okay. Nguwe namakwakho naseswakho. Seswakho umtsala kuwo ngomncane kuwo. Umtsala kuwo. Awunile sibona. Oh, papa manje kukabi. Nokhona lo Africa. Oh. Papa manje papa bewahlala ngalini ngala. Yena wala. Nawala. Manje batholana kanjani nokwakho nabakwakho manje? Lokuthi mazi naye ukubuya la ukuthola umsebenzi. Bathola ukuthi asebenza le ndawo eyi-1. Oh, bathola endaweni eyi-1. Okay. So bathola wena naseswakho. Okay. Oh, umuntu wangalena ngima. Baba kwala eSouth Africa. Oh, okay. So ukhula kanjani eMaputo nakuqala? Kunjani eMaputo? Khona kuray. Yeah. Ukhula kuphi? Ufunda njani isikolo sangale ngiyavasa sifane sangala? Avela sifane. Yini mehluko? Dale ngihlala ngiyasibona ukuthi asifani vele. Noma ngiyagqoka kufana. Yeah. Yini mehluko kwaseMaputo naseSouth Africa? Isikolo sakhona sicala ngesikolo nje ukuthi yini mehluko wesikolo sangale awukwazi ukufunda ngala ne mara mawusuke uyabuka nani yini mehluko ngathi ngibona ukuthi noma ukufunda vele lokho bakufunda kubona thina sikufundi nifunza la emsebenzini thina vele sifundela wona vele ukuthi sikhona ukuthola umsebenzi. Fani nathi mana. Okay. Le yakufana ne-English yakhona ayifani. Lesifunda kakhulu lesiputukile sethu vele. Funzela umsebenzi, funzela into ngetandla namnati. Okay. Wona ufunzile ngale?
Angifundzile. Ugcine kabani? Grade 11. So benifundzani ngale? Yini lokufundzile? Yini lonako wena lokufundzile ngale? Nani yini lokwati ukubona ngetandla takho? Ngetandla tami ngata into eningi vele. Ya, njengani phela? Ungasithi into eningi asikhulume ngokuthi mina ngathi lokho nalokho. Ngathi kwenza isitofu. Wenda stove? Semalahle? Semalahle. Ya. Ngathi kwenza noma legate. Okay. She said. Yeah. Ngathi ushaya steam. Mesenani? Okay. Ngathi noma ukuthi ngiyaka room. Okay. Ngiyakhona. Ukufundza esikolweni lapho? Hayi lokho ngikufundile before ngibonile ukuthi vela ukuthi isikolo vela ufundza esikolweni ngibele ukufundze sebakufundza ekhaya. Lokho ngifundile kwamalungu vela. Awufundze nomalungu? Awufundza esikolweni? Esikole vela elimanga. Ngasekela? Yeah. Ngasekela usona ngaphi iminyaka? 17. Why? Usekelele isikole? Elanga mina ngibone ngathi esikolo mina ngiyodlala vela ngisebenzisa udlalelani? Uzabe udlala? ngathi boli ngaphambi. Vela ngathi boli. Into ngafika grade 10. Wonke kushintshile vela. So wena bangathi le mali imali bafuna yona leningi esikoleni because le mali vela bayifuna kude lokhu kwenza unganemali. Yadura ne? Noma liphepha straight bakunika ukuthi utobhala ngemali yabona atokutshela ukuthi everyday ufuneka ukubamba ima 300 or 500 utobhadala amaphepha. Uthola ukuthi le phepha le 1 i-100 rand wena une 500 mara ufunza maybe 7 amabhuku or 8 uyabona angeke khona vele funa uhlala nesikoloto vele ukuthi nabakoletana vele bazoyiletha mara sengiyibuka mina le mali phela leli viki babhatala 12,000 yabona le ngimali le mina ngithathako everyday yabona ngiyogibela futhi vela ngibone ngathi so mayima usoyekela isikole le kunele abantwana nayo bafuna ukuphinda baye esikolweni nayo bayagibela ngibone ngathi hayi mina ngitshela ukuthi athi ngiye esikolweni ngisebenza lesikhathi se-1 mara angikhonanga vela wenda konke ngesikhathi lese-1 sengichuze ukuthi ngcono ngisebenza. So ekhaya bathi masoyekela isikole bona vela bangavuki usoyekela isikole bangavuki mara mina ngenze nenkamba. Ngeke bathi nangalena eklinikhi yenu ufuneka imali bafuna eklinikhi bafuneka imali. Lokho mnganami vela kayenzeka vela yabona ufika uthola ukuthi wena ungafika maybe ngo-4 ekuseni eklinikhi uyimela ukuthi bona batovula maybe batovula ngo-8 yabona mara wena ufike nge-4 ukuthi ufuna ukuvele uqala ungena mara kutobuya lo utofika ngo-12 wena ungesengena uyangena yena vela because bona bayakhipha imali emshonini yabona lela abanye mabaya eklinikhi bathola lamadobo amatshela ukuthi lelanga ntobuya ngizokufonela yabona ngangifika mina ngifika wena phakathi yabona nangizokunika yona le ufuna yona yabona vela bayenza netsotsi. So ususwa yini eMaputo uthenga na South Africa? Angibone ngathi sekuyangibhedzela ngale. Uswendani uswende mama. Hayi manga mnganami ngiyenzile angeke ngitshela manga mara ngiyenza kudala
wendana ngoba ngiyakubona ngale ususe macala mara yami semaphelile wende maphelile wendekalani ngandisekaphelile wendekalani wendani mina ngamanye umuntu kodwa ngiyati ukuthi ngibenjani vela imali vela mwanami nangayifuni ukuyibona mina ukuthi nayo mara mina ngatshontshela umuntu wale phandle ngitshontshela endlini ekhaya vela ngingatshontshi phandle ngitshontshela makhe or sister wangibona ukuthi nasi kwamase sister nakusafuna imali ngiyothatha maybe 50 le kamakhe ngithatha maybe 100 nayisebenzisa esikoleni wabuya bayifuna ngifika mhlawumbe ngayithatha okanye imali oyisebenzisa esikoleni ayikuthi uyoyenda tindavenetibetsayo le mali ngayidla vela yangiyidla mara ngayenzi lokuthi ngiyonatha amabhiya ngayo yini lelanga ngitshontshi kakhulu bagcina bangishaya ngiyekela vela bengitshontshile 3,000 ngithi mina ngifuna ukuyothengela impahla esitolo yabona mara mina lelanga ngibonile ukuthi ngigcine ngibe right vela ngingachuki yabona ukuthi kungcono ngihamba ngiyobatshela ukuthi ngithathe imali ngithengilokhu ngapha yabona mina ngihambile mara le alishaya inhliziyo angipho ukuthi ayashaya yabona engiyafika ngibathola bonke sebayadi ukuthi phela lo utshontshile wabona ababona amabukelo yabo sengingabatshela ngaxolisa mina ngibonile timpahla lesitolo sanzile nginamali vele ngibone ukuthi mangitshela ngeke unika le mali yabona sena nayo vele ubona ukuthi yavela mina angeke angatakunika le mali vele mara nge right ubotongitshela then othi wabona ngiyalo le mali mina ngiyifuna ngisebenza soyi-2 ngiyalo yabona lokhona ukuyibuyisela le mali so ufuna usebenze naye ngikasebenza naye mama lapho mama diliva emagambane amanyoni matomatisi erod bantu abathengisayo emamakethe hayi uyathengiswa nemakethe mawuchethile uhlala phansi mina lesikhathi ukuthi yena uyodiliva angasathathi lo muntu ukuthi usebenza naye akusebenza mina mina ngiyimi angidilivela ngayo ngiza ngiyithola le mali ngiyinika ngibona ukuthi hayi le mpilo vele ngisayifuna yabona yokusebenza naye le ukuthi ngibe naye sengiyibhatalile le mali athi ngihamba ngifuna le mpilo yami vele abangitibuka ukuthi ngiyi-1 ngingaphila nje yabona sengisuka ngithi ngiyethembisa lelanga ngiphumile nganemali vela nganafobhola ngihamba ngibuya ngetinyawo kufile egedeni fika ngidlula nje bona lapha phakathi kuthi liphoyisa leli ngifile vela ngidlulile right fika laphansi ngithola le truck ngigibelise batomfisha la Sasol Garage lapha ngathi muntu ngathi ngizao awubatshele ekhaya uthi lapha sengiyatibona ukuthi sengilahlekile vele la sengila garage sengikhumbula namba nginefoni saqale namba sengiyabuka ngicela umuntu sangifonile yabona fonela mama ekhaya ukuthi anika nombora laba ngaseduze mina sengiyamtshela ukuthi sengilahlekile eJozi khona lo Matiko kunebaba kunemake enkulu kunemalo sengicela inambara yakho anginika le nambara ngikakubafonele thola ukuthi yona isebenza nge-WhatsApp kuphela yabona ngingavumi ngiya lapha e-taxi rank thola lamajida ngibuta ukuthi uyakuphi nisa nethembisa kuphi nisa mina ngathi vele mara ngiyethembisa bona bathi sinike inamba emalume wako Ramman banika namba balinga kuyifonele ngingangeni sebangilayisha bangifaka ethembise ngakhona khona la khona la
ijezi ithembisa bakumikise kuleya la ngale kanono usho le yaseJozi mase ngifika le ngiyabona ukuthi hayi nativa ukuthi hayi akusiko la lenza akusiyo le mara bowukile waya kucala ngaqala ngathi indawo vele lapha sengibona ngomunye umaki sewuyadeka le tafula lethembisa sengiyasondela ngiyamtshela ukuthi mama kwenzakala so yabona then uthi angiphe inamba yamakhi wakho ngiyamupha inamba yamakhi then uyafonela uyavuma vele ayakhuluma bamtshela ukuthi la ntwana yakuthembisa so WhatsApp indawo le so uyeJuzi yabona then utsala ngakhona lokuzeni sile WhatsApp ufuneka ubuyela uphi edropini egaraji so lo maki utasha ndomnika mali ukugibela ubuyele esasona le maki sewukhulumile nabantu ukuthi babayada bomalume le anesikunela badeliver ngeDisemba emakhaya bona anithi bomalume ngomazinkulu basamuthi bayadeliver kunemoto bekhona eMozambique usiya le ebakhuluma naye ukuthi Tomdule entatha ngbuya ohlala la asasela yona fika maybe no-12 ebusuku manje udlande lula ngalelo ngoba unayimali anginganafoko vele mara vele ngivile vele bakhona labanikile bangibonile ukuthi ngiyafoko ngidengela ma-chips akunika nini seyimayibuye le moto ngo-12 afike lapha ngithola vele ngigibela ngihamba ngale ngisebenza wafika wabathola labantu abatsala le sebakuthi sizokuyoendani la bonga le nto abangangibuthi vela mina ngingatsheli umuntu angisande ukukhuluma mina kakhulu yabona etinto tami ngiyakufisa seyafika sewusebenza ini le manje le ngithole ukuthi umalume usebenza ngiloko marasheli yabona omarasheli ngibonile ukuthi vela unemali ngasebenza ngayo simalume ngifake nakho yabona ngiphile eBraston nemarasheli ndothengile vele wangipha le nto ngiyathengisa vela mara le nkinga yenzeke ukuthi yena angangibhatali Ngani udla kuye vele ubhadalelani lala kuye udla kuye hayi ukuthi yena ufuneka ukubhatala imali eningi yena uyadi ukuthi mina umuntu ukuthi uma ngifika eDisemba ngizofuna ukuya ekhaya le blue ngifikila maybe 2 ma-blue nginawo ngimabambile eplastiki ngamafaka ebhegeni vele 2 ma-blue ngigqoka wona everyday mina ngikhalela loko kuphela ngikhalela timpahla kuphela ngamtshela ukuthi malume noma unganiki imali esitolo sengela le blue kanayo right yabona mara yena angayenzi loko sangithi ukunika nto esitolo yabona everyday ngigcina nisa asingimekele yabona ngibuyele ekhaya ngeDisemba vela so hamba ngani ekhaya make mkhulu wami nguye ongibhatalelile Solo viene nemabhuku akho solo kwabiyana lutho nje mara le wangilitholile vela ngicathuka le wangilitholile ngibuyile liwani vela ngaphathi next uthi ngizobanika endlini ngiyela sala selapho sengitiva sengili-right vele namanye amalanga sengibuya endlini senginathi kakhulu ngibona ukuthi sebayakhulumeka useyabuhlaba yabona vele ukuthi masewune bangani awusabuki nombuka yanathi sengibona ukuthi hayi sengiyadlala vele umaki le nto le nayo sewukhulumela wabona sekungcono ngibuyela wabona buyele kwe-South Africa eThembisa ngitshele ukuthi ngibuyele eThembisa ngisuka le ngithola ukuthi le one day ngikhulekile ngidlala ibhola waphuka ngiyaphuka ngifake isement ngangifakile nto le ngitibukile ngitshela ukuthi
la ngiphukile ngingekunathe ngifuna ukuvisisa ngimsebenzi ngiyodlala ebholo ngiliso siyahala ebholo kufuneka ngiyekela vela ngiyosebenza yabona tshela ukuthi kungcono nesiyandla sami vela ngisebenza ngingatsheli umuntu ngivuke ekuseni maybe ngivuke maybe ngo-12 vele ngo-12 sengiyaphuma le phakathi endlini ngiyabashiya bonke balele ngihamba lelanga vele anganamali futhi vele mara lelanga kube ngcono ya so lubuya elift ngiyitholile fast leyithembisa leyijozi le okay ngizobuya la ngifika la sodalanya uphinde uthi sasole futhi ngehle sasole futhi uyabona mase ngifika la ngiyabuka leli dorobha ngiyazinza yabona mina ngatshela ukuthi ngifuna uya le mara ngiyazinza ngilibuka ngibona ukuthi ya le vela mara le kuyafana nokungile yabona le ngihlala nefamily vela yabona funeka ngihlala ya ngili-on vela yabona ekhaya athi ngihlala la yabona la edrobheni ngikubona mase ngithole imali ngitshela ukuthi mase ngithole imali ngizohamba or ngiqashisa khona la ya ngisebenza khona ngithola ngilamajita yabona khona la ya mangifaka lahlala la edrobheni mangifaka lapha ejumbeni ngibona ukuthi lapha ku-grand vele imali ngiyayithola ngiyasebenza ko-right ngingcono ngingasahambi le ngihlala la yabona phela ukuthi uma ngihlala la ngcono enteni ekhaya sikuzeni yabona fast ngihamba ngijika ngiyabuya yabona ya so wafika 2000 imali mina mina ngifika nyaka lo mnyaka mina maybe 5 months ya phela hawu ngifikile manje nawe so hlala khona namajita angihlala nawo vele lamajita ne injani na sport kunjani la kuhlala lana forward mina ngihlala etown vela ngitshela mama siko right Bondekalani mina ngisasiko right because la ngilala khona vela mina le akusifani ne-room vela ifani ne-room fana uhlele ngaphandle noma ukuthi wena ubuke licathula esitolo ulithandile unemali angeke ulithatha vela mwanami ucabanga ukuthi utolibeka kuphi lapha batokutshontshela yabona ya Yakuthanda timbasha na? Mina ngona ngithanda blind ngihlala ngetsoa Ne. ya Manje ngiyakhaya imali yikisa mawunayo uyathumela imali ekhaya. ngiyotshela mama imali mina ngiyayibeka angifuni ukuthi mina ngihamba So sofuna bile mo. ya Uzothi uhlala la mina. mina ngiyapha ukuthi ngigciniwe mina ngifuna ukuhamba ngibona ukuthi ngiyaphila vele yabona Mari uyabafonela. angihayi Abafonela. Kunjani? mina mangifonela lobe ngilembile ukuthi haya ekhaya maybe bangifuna yabona and ngitobuyela Manje wathi ngizokufuna. and mina ngifuna lo angayi Manje wathi nje ngizokufuna aba check wena una phone. ngiyangitshela inhliziyo ukuthi hayi mina noma ukuthi wena ungangithatha enzawo nami ukuthi unemali unekongo angeke ungiphilise eminyaka ngeke ngibili ifunile But uyeva uthi sebangibika. ya sebangibika ngiphondo. and vele bangifuna and tofika le bangitshela ukuthi bona Isolo sikufuna. abakhuluma ngami namuhla vele bathi uyaphumelela khona vele Ne. yabona inhliziyo vele yakhuluma ukuthi hayi bangifuna Kwendekalani edrobheni ngoba kuningi lokwendekalako lokubenzako noma ama-drugs nabo konke nawe usungenile kule lokujova ukudamuka basibagamuka labanye basibagamuka usengafikanga wena lapho hayi never ngifikile vele
lokuya kufika lokuthi uyakulandzelela vele ne hayi ukuthi lokuya uma wabona uhlala nawe utobhema kude lokho mngani wami angeke lo tokutshela ukuthi uma uhlala ngawo bhema ngeke ubabhema ama-drugs nawo utobhema uma ukufuna wena ngabona utshela ukuthi hala majita amadlala tinto temnanzi athi nami ningena akusiyo le nto wena kubeki kuthiwa le nto lefo asikamdingi abantu bayekela bona unophila yakho embili kuphela ya awuticunzeteli neyababuke vele nothi awungeni lo uyababona mara babhema phambi kwakho bathi jova phambi kwakho nawuhlangana bakhona baningi bayenzile vele ya ngithi mina ngilali nawo lawo bantu ya heyi ya manje mawuthi usebentile wena lana ilanga uthola malini ngoba ngihlala ubhizi la ejuleni nabo bona hayi lapha mina nginethuba lungu wena thuba lungu mara mawuthi usebentile ngelanga malini malanga mafana vele okay mawupopile abalungu bayakhala lingelanga basinika imali encane bakunika imali encane bakunika malini banika uma-8 ngenyanga bakunika imali encane bona ma uthi kuyalunga vele nje namuhla ngisebenzile uthi abe nemali namuhla ngcono yabona namuhla ngisebenzile vele ngitshela uma ngisebenzile ngiyathi uthi imali namuhla itobonakala vele wena bakubhadala ngelanga bakubhadala ngenyanga masicetha ukupaka sathama okay mawupakile mawupakile umlungu we-1 imalini mina ngipakela umlungu wami unemasaka amaningi vele yabona mase ngicedile ukumpakela unika 100 the lowest two naye unika 100 so uphindze nenzambama uphindze upake futhi mase ngicedile anithi mina ngivuka ngiyapaka sengiyakhwela uyakhweta futhi nzambama 100 ngelanga 150 okay mara namuhla namuhla ngilandze masaka esituroom masaka kulandze esituroom le-1 yadependa lesituroom unisala etulu nisala mawuyaka lesele etulu 20 rand mawuyaphusha lesake manje wena uthanda timpahla mase uphindze bakunike timpahla kumbe uphindze bakubone njani phindze uthenga futhi timpahla kubo hayi timpahla ngitotsenga vela because valungu vami straight vatsengisa maroko angeke bathengisa amaroko bona kuphela bathengisi timpahla temajini okay ya no ngiyabuza manje musi kuyafana ungathenga timpahla bokuntshontshela obvious mara mina ngitekile mina ngitshela mara ngiyibona ukuthi naye ngithandile vele utekile sure ukuthi ngiyayithatha ngiyabona make sure ukuthi ngiyayithatha so nama ubhema insanga kuphela ekwayo ngiyalo sengiyekelile hayi babes yami vela anginathile nelo ukhuluma kakhulu vela ngeke hayi ukuthi ngikhuluma tinto te-wrong or ngicabanga umuntu lokuthi ngithanda ukuthi ujabulela wabona ya ngihlala ngijabulile vela mase nginathile ya nginetho vela ya hlala ngikhuluma amfuni vela kwekela noma lona umtholako angamkhulumisi noma bafayida ngisabachuyi ngiyimisa noma 5 uyajola nje uyajola wena ngona kude lo usangajola manje umjola lo umuntu umisaphi manje mase umtholile phela naku sofuna kuba nawo ufuna kulala nawo sikubona wena njani umujola nalaba labahlala la edrobheni nawo hawa bakhona mara bona bangitshela mina ngabatshela straight angibatshela imanga mina la ngiyasebenza yabona la ngisebenza khona kufuneka ngigade isitoko sami yabona angilali eroomini angilali endlini ya
sebesathini lo muntu manje? Lo muntu vele ungivisisile vele yabona. Mara ngitshela ngisaba amakhisi kuphela. Oh, ushaye wena inkazi. Ulethi uyakhisa kuphela. Ngiyakuphi. So manje ebusuku njengoma weekend niyakuphi nale midriveni nani nihlala khona la ngaphansi namanje? Lala khona lapha. Aningi lapho ecoleni bokuphi kuphi? Wena uhlala la ugade letijumba? Ngiyakagada khona. Okani ayikusi letijumba uhlala kwi-store room manje sine-store room? Hayi tonke. Hayi tonke, letinye funa nihlalela ngaphansi ngitigade. Anisi nathi nasenzela le ndawo sisilala lapha ngeletijumba. Okay. Yabona. Sekufuneka sala sigada. Manje wena lapha majida muslamani nganayo uye kuganga esipina bathi esipina thina semajadi ngizona inana ngizokhula imoto ngizobani futhi wena wena njani? Akweni. Ngazi ngikwendile phela ngeke ngikwendile. So yini wena loyifisako my brother wena mawuthi uyabuka empilweni impilo yakho nawumpilo than lempilo loyiphilako la strategy yini loyifisako? Hayi ngalongana ngikhala ngilentewa. Yeah. Ngifuna ukuvulela le business yakho yabona. Yini business yakho? Ngifuna ukuthengisa amarashes. Ngifuna le Prasten ngikhala ngayo kuphela. Yeah. Le Prasten. Kali lento yini? Asengithola yona vela sengiyaphuma la edrobheni. So sala. Sothola indawo noma engodini. Amawophi ngithola lapho. So belungu bakho bathini mabatshela le idea le so why ngiboleka imali bangabhadali bakuthengele le kudla eshoda wona namanje imali bani sibakubhadala yona bese uyakhona ukuyivula le business yakho. Mina ngazi ngitshela muntu vela into tami ngitshela muntu ngingatibekela vela ngicabangela ngiyedwa. Manje lesikhathi bathi abahambe ngokupho abahambe basi umuntu obuyele ekhantini yakhe obuyele ekhaya. Mina ngibekhona lana ngiphinda ngihamba vela athi lo Tuesday it30 mina ngiyangena. Wena mawasa abahamba uyabuya? Mina ngiyabuya. So manje ngingafika umthetho bathi nyalo vela basanifundwa sanihlobo ngibona ukuthi umthetho wena njani ubuyele emuva? Hayi mina ngeke ngibuyele emuva. Injani? Mina ngwalana vela mina ngingangikhulelanga lana phela. Maphepha nawo? Nginatonke tinto. Namaphepha angala wena? Bonke. Okambe baba vele uyashiswa ngini? Baba wala. Ngumila yabona. eMozambique bangihambisile mina sasemncane blind abangikhulile ngathi ukhuluma le language yale yabona nyalo ngiqala ungena la ngiyayathi language yami vela angeke ngithatha isikhathi ukuthi ngiyati language yami yabona. Manje isasa imali yesasa uyihola manje? Mina inzalo yabona wala phela manje imali bayithola every month yesasa angabhalisanga phela ngingamina ngithanda kwene babami ngotshela imanga awusanzi kwene babami inzalo kwendeni baba hayi angenenzi next angibukile mina ngicabanga ukuthi lelanga bona basenzile thina abagcinanga basicabangela ukuthi maybe masesikhula so babuhlungu sikhula sincane baba endlini sinemali kuphela abasicabangelanga lokho. Yena make nababe bacabane hayi babe bekasebenza yena makuthi yena ufuna uyele yena ungafuni ngiyabona yena usasambeni uhamba nabantwana ngomhlala yabona ngiyele manje baba bekangeke ngalena lokubona nekufona vela nekwenza le blue vela mina ngiliyati le blue le babanga ne 17 years kana kusenga lele one phela mara niyasebenza ngalo
unalomnye umfati nebantwana labanye yeah. Ya kwazi kwaba buhlungu. So nyalo khona la bekuna khona timvula la edrobheni nenda njani manje masebona timvula? Makukhona imvula kuyaphela. Amarapa. Kundekalani masebona timvula? Yazama vele. Ivalela ngamaplastiki. Sokhona kulala. Manje ngoba kuyabanza malanga futhi ebusuku futhi sengaphilanga kahle lemakhathi sekufuna intigubetele ngetingubo nathi ingubo so kudla nidla ku ngoba ngivathimele ngenzala abantu benifakela khona kudla hayi thina siyathenga masiphaka siyaphaka vele angeke siyeke mara thina siyathenga everyday lelanga sasithengi Sunday asithengi siyapheka ngoba nipakela kunabantu la niyapheka ufuna ngisenge kudla niphekele so ma ucompare ngale maputo nangala eSouth Africa yiphi impilo lengcono yangaleni yale mngani wami emnanzi uma unemali vele maputo le le uma unganemali kuze ngathi uyahlupheka kwendekalani ya isebenza le ndaweni okhule khona yabona kulungi vele bonke bakuyade batokuropa vele sasa nathi mntwana wethu yabona ngifuni lokho so ngala kuba ngcono nyana ya la kuthi kube ngcono kungcono vele ngcono akufani yabona noma nekudla khona akufani vele leya kudla kuyadura lana kuyadura kudla ngala ukuthi la kuyadura vele kuyafana konke kuyafana ne ya mara mase ngibuke imali yakhona ukuthi mase ngibambe idlala ngiyoyichintsha le kuyafana mara yala ngitive ingathi yona incane vele blind yabona abona ukuthi nosenga dragon ngibambe 10 le ngithenga dragon ngibambe 50 rand yabona mara lo 10 la mangimtshintsha le 50 rand yabona wena 10 rand ngale 50 rand nje mangiphethe imali yangale ngale ngimlungu yabona izethu lento lengifuna yona mina la ngisebenza yona ngale ngebrain yabona ngile ntovula amabhizinisi ngishiya ngibantu osebenza manje angitshele la ngala abantu abaningi bayasuka baye ngalena bayolanza ithwalo yadade ukuthi ithwalo kuliqiniso lokho ngale ngotshela imali so wena ukuhlangana lepilo yadade utati vele ekhaya ngikhulene kanjani ngithandaza ngikhulene nasikhule isithandaza vele hayi elisonto vele siyalithanda yabona vele abantwana basemakhaya bakuthanda lento mara abagcina batshintshi yabona into azityathi vele because emakhaya baningi bathakatha vele ngale ndume ngalokuthi ngiyathakatha so wena ukwadi ukulo leti nto dinela abantu baphuma egazi engembani yabona leti ndawo ya hayi labo ushayishaya ngcono ushayishaya itara abantu baphuma le emakhaya straight ya so ungathini kumuntu lomunye loyibuka le video lena ngoba banibuka nini banibika njengemaphara la edrobheni ngoba ungathini wena umuntu okhuluma le nto leyo ukuthi awangitshela ngalamaphara yini mina mnganami ngabatshela ukuthi ya lana abafethu thina ma usibona sigcokile timpahla tingcolile usibona sibushe ematroli nemasaka netijuma hayi ukuthi simamphara vele yabona siyasebenza siyakuyathi lokhu sikwenzayo yabona
kude lokhu zona phara ngisiphara vele ngabona ngakusebenzela mina vele angeke niyothenga impahla esitolo le-fresh into phakamisa etijumbo yabona etijumbo 1 minute sengingcolile yabona vele bayakhuluma kusaya mamphara yabona mara mina ngiyabatshela ukuthi hayi mina ngisiphara ngangibuyela ngitosebenza wena ungangibuka ngathi ngiphara nginandzaba nawe vele yabona mina ngiyasebenzela ngathi lokhu ngibuyele khona ya lokhu ngibuya ngitokwenza la ngakade and ngingabatshela vele ukuthi mina noma ukhuluma yini ngiyakwazi lokhu ngingabuyela ngikwenza so bagcine nini ekhaya ekhaya ngagcinini ngeti-30 vele leti bangathi abasafuna umuntu June 30 June ya 30 June ya somewhere lapha bagcine lapha vele wagibela iteksi ngivele uyahayi kumele hayi angihayi ngitholile drive smooth hamba nayo buya sithi so i-passport nayo kumbe vele fohlo mina ngifohle ngingena straight manje bathini lekhaya bathi ubuye Thembisa ubuya buzo sebayaphi vele sohlala bona vele bayati ukuthi ngihlala kuphi mara bona bayati ukuthi ngiyalongolawa bona sebayati ukuthi ngikuphi mara bayati ukuthi ngihlala kuphi la eJoni yabona mara mina ngiyabatshela ukuthi ngikhona la ya mara ukuthi ngikuphi angifuni ukubatshela vele ukuthi lingelanga batongilandza vele vele futhi bangathi ukukulandza bomalume bomakenkulu eThembisa bangifuni ya wena ufuni bathi ukuthi mara akusi-safe msibona hawo akusi-safe angingeni no mina ngifisa uthole indzaba yakho i-Brestone nawe wenele ibhizinisi ofisa kuyenza sikubone ukuthi siphusha isibeka ngibonge kakhulu my brother isikhathi sakho eshaka hola